Korang tahu tak? Posisi tidur baby pun penting tau. Lagi-lagi untuk elak kepala lepeh. Jom aku share ikut peringkat umur 0 hingga 3 bulan. Masa ni, baby tidur mengiring lebih bagus. Tapi, kena tukar-tukar. Kejap kiri, kejap kanan. Letak bantal kecil kat belakang badan baby untuk sokong. Tapi jangan guna bantal tebal tau. Tujuannya, nak elak kepala baby jadi lepeh sebelah je. Simple tapi ramai parent tak buat. 6-9 bulan, baby dah mula aktif sikit. Tidur menelentang, baring atas belakang adalah paling selamat. Walaupun siang atau malam, pastikan posisi ni. Tak payah guna bantal, sebab boleh jejaskan tulang belakang baby yang tengah membesar. 9-12 bulan. Masa ni baru sesuai tidur menyarap. Tapi kena pantau selalu, okey? Bukan tinggal baby sorang-sorang, sebab baby masih belajar kawal pernafasan dan pergerakan. Nak bantu lagi elak kepala lepeh, korang boleh guna bantal anti-flat head. Direka khas ikut bentuk kepala baby. Support elok, baby tidur pun nena.